Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. Jibo civaka ekolojik u demokratik peşumiyek yani projeyek. Sistema civaka dünyayı pişti sosyalizma reel de sala 1989 de bi sedemên bünyevî ji hevdûket ji bo guhertinê ket neqeba kaosê. Di navbera krîzên berê yên sîstema kapitalîst û krîza em weke neqeba kaosê bi nav dikin de cudahiyên karakterîstîk hene. Di civakan de guhertinên bingehîn di encama krîzên asayî de nabin, bi krîzên karaktera wan kaosin pêktên. Di krîzên normal de şansê sîstemê heye xwe restore bike û hebûna xwe dewam bike. Ji xwe di pêvajoya krîza yekemîn û duyemîn de sîstema kapitalîst karîbû xwe piştî şer restore bike û hê bi xurtî bimeşe. Yek ji sedemên objektif ê kapitalizmê ku karîbû sosyalizma reel di nava xwe de bihelîne bi karakterê krîzê ve girêdaye. Herçend helwesta Marksîst Leninîst a nekarîbûn xwe tam ji nirxên civaka serdesta şinî xilas bikin sedemeke girîng be jî krîzên sîstema sosyalizma reel xwe spart bûye duwarê karakterê de bûn ku bi hewdanên xwe ser li dawiyê dihatin hiştin. Sedema objektif a ji hevdexistin pêkanî eger divê karakterê de nebûya hema bêje ev çend teslimiyeteke xirab pêk nedihat. Heta li bendê ma sîstema serdest wê xilas bike. Ya sosret jî welatên sereke yên kapitalîst pêşî li rezîneke xirab kirtin. Ev rastî bixwe jî bandora sosyalizma reel ji bo li dawiyê hiştina krîza sîstemê û ketina wê ya kaosê bi awayekî balkêş ravedike. Eger kapitalizm de encama şoreşên sala 1848 de weke mezheb parve nebûya, belkî jî zêdetir biketa kaosê. Bi taybetî sed sala bîstemîn bi sê mezheban li dawiyê hîşt. Sosyalizma reel, sosyal demokrasî û rizgariya netewî. Van her sê mezheban herîkem sîstem 100 sal bi derengî xistin pêvajoya kaosê. Eger kapitalizm neguheriya û dewam bikira, wê di destpêka 100 sala bîstemîn de biketa neqeba kaosê ya karaktera wê ya veguherniyê heye. Li ser serê mirovatiyê şerê mezin û xeternak hatin meşandin, cinawirên mîna mitîngerî, netewparêzî, faşîzm û totalîtarîzmê hatin afirandin û li dijî wan jî rola çareseriyê danrizgariya netewî, sosyalizma reel û demokrasiya sosyal. Divê ev hemû weke manevrayên dîrokî, polîtîk û eskerî werin fêmkirin. Neqeba kaosê di cîhana bûyeran de tevlîheviya hewce ya guhertinan amîna şêweyên nû, cure û avayiyan îfade dike. Di bûyerekê de aliyên nakok îdî nikarin bi hevre têkiliyê û pêkhatina heyî dewam bikin. Şêwe nikare cewher biparêze, qîm nake, tenge, texrîbkar e. Di vê rewşê de hin hilweşîn dibin, her cûmer yani kaos derdikeve. Cewher xwe ji şêweyê xilas kiriye. Lêbelê hê şêwe û rengê xwe yê nû wernegirtiye. Şêwe û şiklê berê yê parçebûyî ji bo şiklê nû tenê weke amûrekî tê bikaranîn. Ya esas di vê neqebê de mîna ku prensîbeke gerdûnî fonksiyonel e. Parçeyên aveker ên gerdûnê di kaosê de bi guhertinên pir bilez reng û şiklên nû werdigirin. Eger nîzamê nû yê parçeyan zev dike dasteke berz debe, dikare şiklekî mayînde bigire. Li dora vahiya mayînde jî wê sîstemeke nû pêk were.
ام روشه بو بویرین باسیت این دی جیهانا مادی در راوه بکن. مولکولا H2 اکسیژن شیوه و شکلکه جوی شکلی را آفته گوتن. یک جی المنت داوه ده مولکول هیدروژنی وقتا با اتم اکسیژن ردبه یک شکل آوه پکته. دنالبرا نظام پرتکن جر اتم این هر دو المنتان و مولکول آوه ده تکیلیه که تمی باندور reaksiyon آده هرکه روشا روحنی بونه پکتینه. روشا پارچه بونه جی دسپیکا کاوسیه. وقتا همو اتمین هیدروژن و اکسیژن سربس بین بردان و میناک elementin وکه کاربون و سلفور بکوین نابروان پشتی دمک کرد reaksyonik gelek pekatiye nû derdibkevin holê. Ev pekatineke nû ye dişûna avê de wê gelek gazên bi jehr û rom pêk werin. Ev pîvana pêkhatinê ku gerdûnî ye ji bo civakan jî pîvaneke li cî ye. Wexta avahî û pêkhatinên kevin belav bibin yên nû xwe ferz dikin. Lê ji hevbelavbûn û tevlîhevî bi serê xwe pêkhatin nîne. او مینیا که هویر به یانشی تشتکی مینا شوربه به دوی وره ستران و شکل بگره. ام مینا که کیجی جواکه بدن. ذهنیتا فودال و سیستما و دداویت 3 سالا پازمین ده جهف بلاو ببو. چین نو ین جور به جور باربار و پیکاتن فودال امبریا خریستیانی کتبون نوا سیستمی. پشتی که فودالیزم جهف بلاو بو گلک آوایم بروکراتیک ان کابیتالیست و دموکراتیک درکتن. د سالین 1990 ده به سیستما کاپیتالیست را دجبر جهف بلاو بون. دوی واری ده تیرا خو بلگهنه. یک جی اشارتن یکمین سربایا گلوبالیزه بوی زیدتر بالا خدا سر قادا فینانسی. سیستما فینانسی اوه پره پرانتینه یعنی مینا قماریه. جلورا تنه دکاره جهف بلاو بکه. فینانسا کاپیتال آواهیم بجیه بوی مینا بمبوی تی و چراندن داویجه. سازین نتوی ج دولتان حتی ایدئولوژیان جابوری حتی هنر نکارن بی اراده خویا جوهری لسر پیان بمینن. لی چندین هز گلوبالیزه ده و امپراتوریا دولتین یکبوین امریکای لگلن پریا دنیای به معنبونا میزین و آواهی امبری جعالی خواه نشان بده لگلک دورین دنیای و دولتین نتو کریزی در بکوین داربه ببن و ریل برشرین خوین رج این اتنیک و دینی و به. او راستی به سیستم را تکل داره و خودی نشانه کاوسیه. سیستم دکه ناکه نکاره دناوا خود تنگزاری چاره سر بکه. ده سری ده دولتین یک بوین امریکای یکیتیا اروپای، دولتین یک بوین امریکای ژاپنیا چین، یکیتیا اروپای ژاپنیا چین دناوا خود تمی دناو روشک تنگزار و به میزیندنه. ناکوکیا وکه باکور باشورت زانین یعنی جهبونا یه هری زنگین و یه هری فقیر دوام دکه. گل هر دچه زیده جسازین دولت خود دبن. دولتا به 1000 سالان وکه قرال خوده سیاوی و خوده بخواه لجم هگل دولتا بورژوا هر کو جوهر وره فهم کرن که د چافکانی خود شدت زوردستی و کتخاری ود شیره و روز به روز زیده تر تنوره هشتن و ایزوله کرن. مینا گوتنا یاد بنره قرال تعزیه ایدی گل جی مینا زاروک دولت تعزید بینن. او دسپیکا کاوسک گرینگه. یک جمجارین گرینگ پربونا بیکاری و بطالیه هر کو سیستم دوام بکه و بیکاری جی هبه. سیستم بخواه بیکاری زیدد که ده سیستما جواکان ده شینی و نفوس او قاس بیکار نهاتیه هشتن. جلورا یک جمجارا کاوس باش راوه ده که بیکاریه لکی جان دوری بیکاری زیده هبه لوی داره او چند کاوسه که مزین هیه. بیکاری تبی که گلک آلین و ین نینی هنه ده جوهر خود جوات جواکی بونی دردخینه بگوتنه کدن جواک افلاس که جالی دن و به تکنیکا پیشکتی برهمینش داخواز زیده تر تینه پیشکش کرن ناینه بکارانین. پرسگریک نت نبونه برو واجیه. لعالیه کی شینیه کی مزم بتنبونه که دجوار روبریه لعالیه دنجی حبونه که بقاسی چیان یا جداخواز ویده تر کتیه سر هفدو هیه. جوی بالکشتر نشانه این کاوس پیدا نابن. دیسا باجار مینا کانسر و ریشه مزن دبن هنه. باوایی که سوسیولوژیک او ریشه جواکی یا تکیلیا و باجار بونی رنینه
میناکین گرینگن جبو مزنبونا باجاران. باجار هم هر کو دچن دبن گند و هم جی لدروی معنی خو مزن دبن و ج باجاربونی دردکوین. لباجاران کاوس هه زیده هیه. جواک به تواهی دبه متا تن نرخ نمایه نبه مجارا بازاری دیروک پیروزی چاند خوزا و هر تشت دبه متا او راستی جی کانسربونا جواکیه و دبه کاوسی ده انجام همو کاوسین دنده قریجبون و گماربونا هاویردور دردکوه هولی او یک جی ده خویاکرین کاوس دور لحاویردور جی گرتیه قلبونا طبقه اوزون قریجبونا آو و هوای قربونا جرین روحبران سمبولین و راستینه تکیلیا دنالبرا خوزا و جواکه ده که راستیه که بنگهینا اکولوژیک برکندال ده. اگر او روش سر کندال نه زیوراندن و ده انجام ده جواکه به دینازور. پربونا مروف و شینیان دوه وکه انجام گشتی یا پیکاتنا ناکوک آ سیستم وردیتن. پولیتیکا شینیان آ کابیتالیزم خودسپیر سر پیوانا مروف چقاس به قیمت ببه و او چند زیده ببه. حتی که کابیتالیزم هبه و پرزگرکا پربونا شینیان مزنتر ببه. یک جی تایبتین سرکه ین کاوسی مزندکن پربونا شینیانه. جواکن لالی دن ان قطبا دجبرا سیستمشی ده همان روشا تولیه و جهفده کتی دنه. د سری د مالبات د دیروکا خو د پیواژوی هری د جوار اجه بلابونه دشي زواجن هي نزي نيوي وان خرادبن او تکلیه جنسی یم به کنترل ان اخلاقی جی پرزیده دبن هما تی قبول کرن کو زواجا پیروز بداوی بویه زارو پیر تکلیه باو دایکان وک انجامن و جهف بلابونه قربان تنه حسباندن او جالی جواکی و د کون روشک به معنی او خراب زوردستی و استثمار هری کبن آل سر جنیجی هر کو درد کوه هولی پرزگری کاشنه دبه تام کریزه کمزن. جن هر کو خناست که به صدما پچوک هاتیه خستم به هر سراد به و دبه یک جهبونا به تاثیر آکاوسی گردکه. جهوبون و ورشینا پرزگری کاشنه و جهوبونا جواکه و جهوبونا جواکه جی و جهوبون و ورشینا سیستم بخوره بینه. روشا پر هندک اخلاق جواکی جی جبو به اخلاقی گشتی نشانه سازی اخلاق آهاتی قداندن ریل بر فرد پارزی و تخریب کرنا نرخن جواکی ود که لجم کاپیتالیزم به اخلاق بون و صافک بون یک تشته جواکه که بنگه خوی اخلاقی یعنی وشنان خوش دست دابه کاوس ifade دکه وکی دن نای تعریف کرن پرزگریکن جواکی ین دولت دخوازه و هود ده به پولیتیکین سوسیال پیشی لوان بگره به صدما هندک بونا چافکانیان و به صدما رنگ آوونا گشتی یا کاپیتالیزم چارەسەری نای دیتن پرزگریک هیچی مزنتر دبن. کارکی بتنه یک ارهاتی ای دولت خدمتن گلمپریه جی جعالی جوهری و معنی خوانداده که. جبو جواک اولکاریا گشتی جی ده همان خطری دیه. جبر کو کابیتالیزم مروف همو کرنه کرمه هفدو پرزگریک که گشتی یا اولکاریه هیه. اولکاری و امنا جواکی ایدی بسدام آهمانن جدر و اشقیا یانجی بیریشن حقوق وکه گناه دست نشان کرنه خرانابه. ده سری ده بیکاری و برچیتی پرزگریکن بنگهین این اولکاریه ین سیستم ریل بر ودکه اولکاریا جواکی دخه خطره. جبر کل آلیه کی پرورده تندرستی و لچونه که زیده لالیه دنجی بسدام هجمارا شینیان پر زو زیده به چارەسەری نای دیتن. د سری د کانسر، آیس او استرس گلک نخوشین کاوسواری پر زیده دبن. د سری د هاویردور، خانی، تندرستی، پرورده، کار و اولکاری جواک د دیروکا خود یکم جار او چند جهیمان جیانی این دست جوان نابه قد دبه و نکاره چارەسەریه ببینه. یعنی هایل دبه کدکوه جندره کاوسه. او پیواجوه که ور بلزد چه سریل مروف دگره. د پیواژوین به وی رنگی ده د سیستمین جواکین دیروکی ده مکانیزماین وکه هنر و زانست تکنیک رول دریزن. لیبل جبر که هنر و زانست تکنیک زیده کتنه بندسته اقتدار رولا جوان تخواستن نکارن بریزن. پشتگرتنا هفدو یا کومین چندین جه هفدو بکوه خواپارستنا کونه شوب قصد به و دشونه ده شدتا فردی و شدتا چتیان درد که پیش. لدیجی ترور اقتدار ترور قبیله و عشیران گشت به.
هزا اقتدار شر آ دهنا و دولت ده چندین تعزی خویا بکه او چندجی پاراستنا روا یا جواک پیشتکه و حتی پیوانین گشتی ین وکویه ین دولت بجهنه آنین حتی امبارگوی لسر مافی مروان و هلوستین دجبری دموکراسی دوام بکن ناچار و هزین پاراستنه ین گلام پیکورن و او یکی روشه بخشیدتا لبرانبری هودو. لشونا کج کریز درخینه و زیدتر شیدت دجوار بکه. وقتا نتو پاریزیا دولت تی سور کرن نتو پاریزیا اتنیک جی پیشتکه و یکش جوهکن شیدت جی اوه. چالاکین سازی ین وک سپور و هنر که دنرم کرن و فهم کرنا تکلی و ناکوکیان ده کیر هاتینه برو واجی رولا خواه مینا آمور نارکوتیک و تفزاندن رولک دلیزن و دبن سدم روشک سخته در بکه هوله. همان روله لدین مذهب و طریقاتان جی باردکن و جبو جواک راستیان نبینه جبلی دنیای نویدتر جماعت محافظکار پیکتینن و لپیشیا چارسریا راستین آستنگان داتینن. سپور هنر و دین جناوروکا خویا دیروکی جواکی هاتنه دورخستن و دکن که مرو به برچاوکا هسپان و دلکی تنکه با آوائی که خمسار لبویران بنره. با آفراندنا پارادیگمه که خیالی و سخته چاره سرنبون وکه چاره نوسه که لسر جواک تفرس کرن. اف برخودانا لدیجی کاوس برواجی انجام دده و کاوس هیجی کورتردکه. د پیواژوین به وی رنگی ده جبو روحنی کرن و جنوب آواکرنه دوی هری زیده زانست و تکنیک جبو چارەسەری درفتان پیشکش بکه و رنیشان بده. لیبل جبر که زیده کتیه بندستی اقتداری هیویا جبو چارەسەری جواکی نشان ناده. در روشک و ساده که فیل بموی وی تی تعریف کرن، مشک به فیل تی پل خاندن. درفت و امکان مزنین چارەسەری جبو شرم به معنی و سیلحان جبو تنی آرمانجا کار و قزنجم برسوا پیدویم بنگهین انجواک ناده بکارتینن و بوی آوای ریل بر روشکن نینی ودکن. آنگو جپشکتنا کاوس ره بکارتینن. بلی و پارزنامه اوجالان یا بنا و پاراسنا گله کی گداری کر حتی بشکدن دنباش.